Tunapaswa jiswali juu ya mwaka huu. Bati jambo kubwa nitakwambia, bado Mungu anaweza, na hakuna ambacho kinamshinda Mungu. Watu wanaweza kutakia mabaya, ila kama mkono ya Mungu ingali juu yako, hautashinda. Jambo kubwa ambalo utajua katika maisha ni kuvumilia na kupambana. Pambana maisha yako, mheshimu Mungu, tembea na hekima. Acha watu wakuchukie, acha watu wakuchoke, ila hakikisha Mungu anaendelea kupendezwa na wewe. Sababu haijalishi wangapi watakao upande wako. Ndugu wa Daudi walimchukia, ndugu wa Daudi walimchoka, ila Mungu alikuwa upande wa Daudi na Daudi alishinda Goliati. Acha Goliati wa maisha yako mwaka huu anguke kwa jina la Yesu Kristo, na amani kae na wewe. Na kutangazia amani, na kutangazia ushindi, na kutangazia ufungulivu katika vyote ambavyo utafanya. Mweke Mungu wa kwanza mwaka huu, na kuwa na nafasi ya kumpendeza katika maisha matakatifu. Tunatoka katika ibada saa hizi, na Mungu ameniambia ni kutabirie siku ya leo. Kwa hiyo katika yote tunaweza yapitia, vitu tunaweza fanya, unapojikaza kuwa na muda ya kufanya yale ambayo Mungu amekutuma kufanya, utakuwa umefaulu na kuendelea ndani. Nakutakia 2025 ya prosperities, blessings na open doors kwa maisha yako. Najua katika yote unaweza fanya ndani ya maisha yako, kutafuta pesa, kuishi amani na watu. Kuna watu wenye watakuwa kinyume na wewe, ila kumbuka, muombe Mungu, mpendeze Mungu na muaminie Mungu. Inawezekana bado. Kwa jina la Yesu Kristo, acha Mungu anetumikia akufanikishe, akuinue na kupasuli mahali usipotarajia. Amen. Amen. Barikiwa sana.